Dari lewat kulon nang. Iku malah mendek wong kene, mau dodol apik malah mendek. Terus, Mbak. Terus, Mbak. Malah macet, Mbak. Polisi kal ya, Mas. Loro mau. Ya, KH1 iki ya. Gendere KH1. Rumah to dhuwur, matur iki. Hewan lho. Iki Pak Ganjar. Itu biasanya buka di sana, Pak. Pengguntingan pita selesai, dilanjutkan peninjauan lokasi. Kurang ya. Monggo. Asik, asik. Oh
tiba-tiba